Yes, okay. Yes, mutayi wanje zukangu kandi unakuranyemo baze ompera gwegori gw'amani kasameme aho mutsayi omutawuni yakabohe enkuyanza y'abantu ebireri nyingi munonga nkoko ryo noreba Zukangu timu ya Bushenyi amwena na kabohe nizo bintu zana kandi mutayi wanje nkugambira nti Bushenyi niye biritaya yire kabohe konka kandi cyo kirahari yagabegari amani mingi munonga Yeso murebe wa KR Media News Center KR Online TV atwatu kuna munonga wewe kwano jino miso no kwano following cyo yino kwano ukora n'ikintu kimwe cyonka reka ngo wabasa kubano subscribinga ukubangwa abantu babanyisirize munonga batakubasa kubana bajino miso nanokoreka ngo baruga hina n'ekisayi bitkane mutayi wanjitwe tugeze kureka ngo tubasa kwantu kwata kurunje bisane koko reno bireba akapira kajenzero miso no kwanike yongera kandi cyaba ekindi kintu munonga amanika begari mingi akoka kandi zukangu audio no reberebi wasanga abantu batuye imbere kuri omiti bari ruguru koka paka no kwera ngo barebe umpira tayi wanje nono mangu nicyo kiri cyane amani zukangu turi muri Ankore tournament agureta mbara agureta Bushenyi zino jeno misekoreka ngo nizana watu turinzire kandi esa turi mu semi final turinzire timu ya Bushenyi ebase kubane jeno miso no kubane itayira so nitayisa as timu ya Shema kuya kutunga chance ikabasa kubane jeno misekoreka ngo niterayo 1-0 ningas ibiro emuliyemwe nibaye na irabawo Gwado na gurebe saji ompera ndio nikureka toru na kuranyuma wazo ompera gwe kasameme koko rino gureba abahajikano bagize rumisi rukorana bakora ekintu cyamani amasape gona Yes, chine njizo kusobora okurebeka ngu asema bagitere goro ibiri omuriyemwe Bushenyi tire goro ibiri kokaka nono kimakuru jimunonga kawo kutuntu chikwasaganya DK Foundation izuka ngone kitongore cha muntu ningasi director wetu David Katurebe kandi wari David Katurebe amutaye wanje nimane kujanti nwabe nateka muno watiremo amane kureka mutawaso kuba tugino miso kwanti kusakira abona bagizi bashema konka kwamaze kubatira goro twaronda ebigambo baburire kai reka jeno miso no kwatiri bakurungi ompira kandi ntaye wanje nimane kujanti cyo nyino kwana okora ikikuru subscribinga abajenyi bari bingi munonka abararo abebembezi kachiya person wentebe ya katano ku ruga side za Bowezo chiya person wentebe ya katano abo Bushenyi mukuru Jafari chiya person wentebe ya katano abashema umucyarakazi amuna na omunyisengero nawe bararo wawo okutamo bino buteko kumanza wasasura nakurwanye mwazo taro umuntu nomwe arebukire kureka ngo yabasa kuba natunga intambara bwanyuma y'ababodaboda okwizurana atsai bakapakinga pichi bakaje tutukwasa kwa tujero miso kureka ngo tukora reka tureke ngo twabasa kwa twagera ku njo mpira
abo bafuniramo butikiriza ngana kandi umwe bamuyire yellow card abo kuzana kubi munonga ko kandi ko referee kugira ngo mpera gwasokwana kugeno misiri kwani gutandikiraho ariko koko basokwana bageno misiri kureka ngo bazana kurungi sema ejezo kureka ngo nezana kawo aho goro ngira niwe rugirire ntekatika goro aho niwe rugirire kandi batebere goro yo kubanza abanyabushenyi bwanyuma yo kwiyayo nora amasemero mingi munonga igigoro bamaze kugiteba kandi bo abantu mazima bawa amani abanyashema bawira amani akwa imchafa yene bagira ngo igara tekatera gashema reba obuhagizi w'abanyabushenyi goro ya kabiri erugirire ari penalty asebire penalty goro ya kabiri obone bari ngero misukwa ninsoboriwe abatari omucyange cyo akore ngutasoka jana kuri njo misano kwantu nyumira ebye mizano ari KR online TV tayonje mbane kujyanti cyo kubona ukora cyo cyamani ompira kugenzero miso na rukubano gweyongerayo ompira kugenzero miso kwano gweyongerayo awo penalty nkokore no gireba mutayi wanje penalty niyo gore ya kabiri kandi obagizi bwageno misikono bweyongera akonka kuya kwasokwana rema zozira imbaza mukama Bushenyi etire gori ibiri obwagizi bwayongera namani akonka kandi umunyashema nawo bwanyuma arugire yakora equalizer yateba mugore emwe cyabasa kwandi jeno miso kureka ngo nikimwesaho bumu a point akonka kandi tsuka ngo umuntu yakutera wawe ntiba cyabe kindi umusako kuyatera kabonero kajya tumukama naye bari wenu mazima kine kindi izuka kandi ecweka cya kabiri uko cyuire ecweka cya kabiri uko cyuire abantu bakageno minsi no kureka ngo nibasemerwa munonga kuko no reba kusemerwa kwa mani no kureba kurunje mutayi wanje kandi umurebi wa KR Media News Center KR Online TV mutayi wanje mbani kujanti cyo kwana ukora nchi bace cyamani
utagabe kwa no subscribinga okulikinga kandi tuba tukwiriza amazima ebyemizano omu style ndizo mu style ndongo semu chairperson w'entebe ya katano Rona Jiromiso na nogamba na chairperson w'entebe ya Bushenyi na ne ya Buwezo bano bajiromiso kurekana baganiramu asonga zitari zimuna zimwe bita masemerwa gagendo misoro kureka ngo negayeta abantu kibire ichamani munonga abo kusemerwa abona n'abanyabushenyi Taro chito chasinjire omunsomu okuteka akuka kandi ni mazana sima omukuru David Kature banyuma yokuteka tournament ono bari bari abantu konkani nteka ngo abantu abe bari a tournament ya DK Foundation tournament bakabari bije munonga kusingaho abakumbo bulinzi baye baroho ningasi abanya security kandi ogwagezera ati I know it's umunyabushenyogwe umuntu nahagera ureba ngo ikintu cyaza align bari bagize kureka ngo babinga abantu kugira ngo babase kuba baruga umutsayi ati cweka cya kabiri kirinziza kutandika abantu baruga umutsayi cweka cya kabiri kirinziza kutandika reka turebe na no kira komi turebe mbera kuko ne yongera kuba netambura kunje munonga oyine mtayi wanje KR Online TV tujano bisoka tubayirize bintu bingi munonga kandi nibani kujanta mtayi wanje echo kubano kwa cyo cyamani chito cha sports cyo cyasinjire kwata ansina yiguru sports ni cyasinjire kwata ansina yiguru Debo bahagize Yes, Rebo, Honorable Kansara Abu. Honorable Kansara Abu. Honorable Nyobushenyi teko kugeno misoko ninje hagera. Ubona bari mu masemero ga goro ibiri omuribusha. Ya, kompera kugeno misoko kutandika bitomenya busenya maze yasabe saraho. Atarana nakabonero mukama tukwase tureke mutwaso kwantu singo mpiro.
ko gumiza bakaje no miso kwane bazana turacha ya person wentebe ya katano abo bwezo muhatizi deka kuje no miso kwane zana agone Jafari ya muterari yasim kanche ya person wentebe ya katano abo bwezo na ruwa bakawejumbera tura deputy council deputy RDC na warugo madam nokora ngo chincha so kwa chitambara ko njo miso honorable councilor wale banka honorable speaker wa Bushani district Astamirans obuni mango buno bwagizwa mani mango buno bwagizwa mani pera guno kwana kujeno miso kwana gutandika pera guno kwana kujeno miso kwana gutandika okay ompira guno kwana kujeno miso kwana gutandika bitabagizo chironi bajeno miso kore kwana bareba na nagabo gona abantu basabesara bakwenja kusabesara nibinjira kusabesara mpera ko kutandika mpera ko kutandika mpira nko kutandika kukaisuka ngumutayi wanje nobodo kujeno misoko no kutandika yes ushenye ne gore birisheme ne gore yemwe bine kore baronda chiri gore yobo hanguzi abare kwengwa sokona bajeno miso batiremo amani minji omuchoka cha kabiri abanyashema batiremo amani minji omuchoka cha kabiri mpira mtayi wanje gono kujeno miso shema etiremu amani minji
bamutera yellow card umunyabasonja bamutera yellow card abakuzana kubi bamutera yellow card abakuzana kubi akonka mutayi wanje ekinkwizo syayizuka ngo DK Foundation DK Foundation niyo ekitongore ekyasonjere kunda ebyemizano amwe nakoreka ngo kirebera omuntu waburizo kwereza omuntu obuyambi kwereza omuntu akiro koreka ngo yasokuba naganyuramu ko muntu wahansi norangu tugereze koreka ngo ntwika na no mwanya ogwe okora ngo asakwana ugeno miso no koreka ngo hakiri yes mutayi wanje DK Foundation teka mama ni mingi tubasoko no tujerumiso kwa tugisema kitwe nkaba KR online TV sima mononga omukuru David Katurebe teka mu jerumiso kwa no supportinga ukwa tukise ibintu ise abantu ibintu nkebi na no kureka ngo tujeno miso no kuboreka ibaba batakumanya okay bamwe bagezero miso na no kwekwasa ali free tabatire munonge frembo batize frembe abanyashema banyigire bargo mu mbera akonka bane kugira anti mazima icyokora ne chamani akusanga no jeno miso no kuba no followinga aho tureba kona abanyabusenyi bayirubina amasomero mingi koko rero bareba goro yayagira babateba okonka tebase kuba nenywa ompera gwe guri mu maraka buri mwana barayezinjire aha twasanga ko muhagize ompera no gumukwata y'umunonga kasiwe yo ari yo mu kisaye no girango no boriyota na batugira ngo omuntu akubana azana ompera na bari aherupoze okay geno miso roko na bachikwasaganya parampora mudachi kanchi abanyasima bene batungo buhagizi bw'amani batungira buhanguzi bokutera muringo munonga ifuraka basara akebuza ngo abaciyagera miso kwa na telefrembe gera yero umupira ogo referee agabere yero ezikwinganisha 3 yere biri omuri bushenyi yero emwe kandi omuri shema izuka kanda aho shema etungire chance yatibamu goro etungire chance yatibamu goro shema abona bagize bashema bareno bagino misokone basemerwa munonga wanyuma yo kufuna yo goro emwe kandi abamanyire ngo bas cyaba so kwanchita
bageze miso no basemerwa mu murachi ya paso na wentebe yakata ko kwabe na gureta ayona jatu wande bo muhatizi wanyetegereza uno mangu atabonaza kujeno miso nza kubana icyukwasaganya mpora ina nagambire former mayor Bushenyi Ishaka municipality na wo mpera tagubuziremo abaragoroho au jeno miso no kureka ngo nayetegereza ikikutambara mpora Yesu mutayi wanje nibani kujya cyo connect chamani mudachika nche zireno genda omisho no kureba ngo ompera guriyo no kugezo kureka ngo nuguwa yakore dachika nche ompera kawa suma byabona byore akuranche dachika nche ompera kawa bara kuriya kubura edachika nche ompera gukawa ziremo okaya na kuche na bakochi bwanyuma yo kugira ngo tebakwenda basube bakore substitute bahire substitute 5 koka kandi bakugira ngo bayisa substitute 3 bene tebakwenda kubona bageno misiro kureka ngo substitute 5 baziteka mu mururu rwo muninga so off time kuyanza y'abantu njano gira kuko bere yizire wao reka ngo bintu kubana batasya batayiza mu wabsenyi bitu bafenemo abashe mu butikirizangana na no wabshenyi ninga siba official abe bari yawo bitu kandi cyo kubana okora ntibacho cyamani iwado na jeno misoko not followinga mu kutugweto ogwa KR Online TV KR Online TV bagizo misoro kwane birangire bigambo konka bitare birungi abantu basomerirwe abwensongezo go jeno misokole kwa bazana jeno misokole kwa bazana maana basema beno bateka teka ngo bakona batunga akiri chance reke ngo basokone ba tufuna yo goro endizo nangono bakubasa kone ba gwadro bonkati kibashire goro ibiri ababushenyi asema goro emwe bitu kandi hanyuma yo mpera ko arukira benshi gendo miso wawo kubana kibaho
abasima babandiza kuzana akawo bafe kuza kurunda amagoro bizicire bwanyuma bure bwagenzere kuko kandi bari kujya mutabe wanje kwano kwa cyo cyamani DK Foundation a David Katurebe wewe kwano jiro miso kwano supporting nka KR online TV icyo kora ne cyamani tukusimira kimwe mazuma rohanga kongera imigisa yes story kabandi story kabandi akubiteka mu itima story kabandi akubiteka mu itima yori omwebembezi kandi ori omuntu w'abantu ori omwebembezi kandi ori omuntu w'abantu tureba ngo nokunda omuntu waburizo kandi omuntu wahansi no promotinga talent z'abana ingase zo muntu yabaye n'ecyonco cye ngo no omwebembezi wasime kuba naza omuru bunyaruguru no omwebembezi asime kuba naje no misukana ibembera bunyaruguru constituency Okay. Pera kujeromisho. Pera kujeromisho. Pera kujeromisho. Wajerezo konka bya yanga byabe byabusa. Ureda chikancho mpera kaendera. Mpira umwana sanke Jona Saramu akutera funa kainjere water stade nota funa injere water stade nota hirao water stade nota hirao abantu borukire ubuhagizi bw'amani abantu borukire ubuhagizi bw'amani mutayi wanje borukire ubuhagizi bw'amani icyokora ni kimwe cyonka no kureka ngo niso no kuba no tufollowinga amukutwiti yombi Facebook, TikTok, Twitter, Instagram, YouTube kandi nana omukutu ogwa kweta website no tsanga okurungi munonga kandi zukangu imbere ko kutambara kurungi munonga kino kwa jino misuka tukwereza kurungi munonga ebyemizano okurugano ya
omupiira abanyashema bari mu rugore ejo bagizeho bitu kandi byaguma byangire bagirizo byaguma byangire chance akire Frembe batire Frembe taro cyo kugeno misona no kubana ugamba ekiko no kurebeka ngo nekintu kimwe cyonka warebeka ngo wabasa kubana ugeno miso no kugira icyo watungaho uba waheza iyo no waheza kandi waheza chamani kimwe cyonka kiti wewe kono ugeno miso no kubana tufollowinga azama twantu kukona manonga batache kubana bajeno miso nano kwesongora edacheka bagamba referee abase kubana jeno miso kana mariro mpira jeno miso kana mariro mpira edacheka yabedacheka abajiza jeno miso kana bayombera kimwe ekintu ekigenzero miso no kuteganisa budachike mwaho chance muyonka kubanerebuka beto ompera guhendere arebere ariyemwe Sara ebire Sara ompira ubwo yatareka kubona Jeno Miso nareba saha arona reba saha ompira nuko yaguhendera atyo ekikwereka ngo obuhagizi obugenzire atimu ya Bushenyi niyo esingire reba amasemero reba abantu koko bakusemero reba embera koko rene itambara benda kugeno miso na nokutera lefre uka police mu yambere yabasa kubane mutwara police mu yambere yabasa kuba ne mu rusanzya abagizi abashema banyuma yo kunyiga bakutekateka kugira ngo lefre bamuguzire ningasi asazire kobi rebo buhagizi bw'abanyabushenyi rebo buhagizi bw'abanyabushenyi rebo kusemero kw'abanyabushenyi abanyabushenyi bagenzire mununga no kwara basemero banyuma yo kusinga ompira kubatire shema goro ibiri omuriyemwe reba omuntu abirariyaho reba omuntu abirariyaho Chairman wentebe ya katano umukuru Jafari basaja baraba arekiro kushemero kwa mani munonga abo babebembezi abaseme ukona Jeno Miso na no kongerwa ekisanja abo kunda ekikwakena n'ekimizano barako mwebembezi sayaji stero aliyaho aliyo mbantu beye yono teka ota yo mwebembezi takora kwano byeyunga
bakuhira karu kuko koreka nguye to kubasa kubano igitana n'abantu nkabo Yesu mpira kandi ko guhendera gutyo umukikopo cha Ankore District Cup mpira ko gutambura gutyo. Okay, jangu mutayi wanje ecyo wakora wewe kono jino miso no kono tufollowinga kandi twantukunda cyemwe utakarugarike ara online TV
ekinchikoro withonka ahandi tinkamanya dino misukono tukurata utakaye ukono subscribinga uzoko numanya bije munonga utakarugaho